جگرتا بخورم. این و به همین مانند لقمه پرتایی ها از جانب جوانمردان و دختران سبب سر زدن پرخاش لفظی و حتی پرخاش جسمانی هم می شود. در یک هفته اخیر 32 حادثه زورآوری از جانب مردها نسبت به زنها به قید گرفته شده است. این موضوع امروزه برنامه ما است. راستی گپ. شب 20 دکبر روزنامه‌نگار تاجیک شهناز کاملزاده از یک حادثه ناخوش خبر داد. عکس 2 نفر را در صفحه فیسبوکش نشر کرد و گفت که این جوانمردان به دختر او و به دوگانه دخترش حمله کردند. میخواستم که راجع به این حادثه شهناز حرف بزند که این اتفاق چگونه افتاد. این اتفاق ساعت 3 روز در مرکز شهر دوشنبه رخ داده است و اول از لقمه پرتایی آغاز کردند. دخترها آرام تحمل کردند، ولی وقتی تا یک جای چراغک میرسند و می ایستند و آنها علاقه به اینها نزدیک میشوند، علاقه دست درازی میکنند، یعنی شروع میکنند به قپیدن دخترها. اینجا علاقه خرخشه اونها شروع میشود، یعنی دخترها تحمل کردند تا یک لحظه و وقتی که اونها دیگر از معیار میگذرند، یعنی علاقه دست ها به کار میروند، دیگر دخترها شروع میکنند به جنجال، یعنی حمایه خودشون و همین طور باز میروند. یک مدت دیگر راه را میروند و در نزد دانشگاه اسلاویانی وقتی اینها میخوان از راه گذرند تا که از پسرها جدا شوند، آنها باز از دنبالشون میآیند و دختر من از آنها خواهش میکند که اکا التماس بیاین شما از راه نگذرین، به همین راهتون روید، ما این طرف خطی رویم، با جنگ میشویم، با یگان گپ میشود. اما آنها باز شروع میکنند با دغل‌گویی، چی را پدرت خریده است، اتات خریده است، به کجای خوب میروم، تو ما سپاریش نده. خوب من گپ‌های قبیح آنها رو تکرار کرده نمیتوانم. تصور کنید خودتون که یک جوانی کوچگی چگونه حقارت میکند و وقتی از پدر دشنام‌های زیاد میکند. دختر من که همین سال گذشته پدرش رو به خاک سپرده است، از اون استرس نبرآمده، باز هم خاموش میماند، میرود. او همین حقارت کرده از پدر باز به مادر میگذارد. اینها دیگر تحملشون تمام میشود. میگوید که من به مادرم زنگ میزنم، میبیاد چی کار میکند تو رو، تلفنش هم خیلی برارت زنگ زدن میشود که تلفنش رو از دستش میگیرد. خب میگیرد و کشمکش میشوند و اینجا یک چیز است. آنها دخترای من میگوید که دستم کشید، زد مرا، تله کرد مرا و آنها میگویند که نه ما نزدیم، ما فقط دستش کشیدیم، خیلی تلش کردیم، در زمین پرت افتاد. یعنی تفاوت رو ببینید، برای آنها یک از دست کشاله کردن و در زمین پرت افتادن یک چیزی عادی است، اما برای دختران ما که هیچ وقت ندیدند این چیز رو، ولی یکی از آنها خون دماغ شده. بله. بعد این باز در این میانم باز آنها جنگ دوم باز تمام می شود، باز تلفنش رو میگیرد میرود و جنگ دوم علاقه سوم علاقه خرخشه در راهی آنها تا همین جا از پشت آنها آمدند. خب یک بار جنگ شد، خب کن رفت با جدا کن رفت، نه همین آمدن از پشتشون. بعد جنگ سوم در رو برای علاقه گرانداتل شده است. اینجا علاقه جنگ بله دخترها هم دیگر عصبانی شدند به فکرم از روی اون گپ‌هایی که در مفتش گفتند و با آنها باور نکردم. وقتی تلفن شکسته است و دختر من از یک راهگذر التماس کرده است، اکا همو بچه‌ها را التماس گیرین برین، ما را گذشتن نمانده است. بعد میگه شما براتون رفتن گیرین، اخ میگه چیکار دارین با بچه‌ها؟ بعد گفته است اینا ما را باور نمیکنن، چیکار کنیم؟ گفتن بعد دختر گفتن بیا صورت گیریم که اوچم باور نمیکنه که اینا تلفنی ما را شکستن، با ما را اوچم جنگ میکنن. گفته همین وقتی صورت گیری این دفعه بیان علاقه لاتو کوب میکنن که چی ما را صورت گرفته استی. گفته اینجا لاتو کوبی سخت اینجا گذشته است و در همین روبروی گرانداتل. و بعد وقتی لاتو کوب میشود این دختر من میخواد دوگانه‌اش رو خلاص کند. این خلاص کردنی میشود که دختر من رو تله میکند که با پشت میزند و همین لحظه ممتاز میگوید که من یک لحظه افتیدم، نفهمیدم چی گپ است. فکر کردم که این خوب است، واقعیت است، من باید چیکار کنم. همه گوشم محکم شد، سرم خیلی گرنگ شد، نفهمیدم، خیلی شیشتم در روی زمین.
بعد یکی وقتی که دیدم که دوگانم در زمین خوب از بینی شل که خون رفته است و بلاغت زده است. بعد یکی بیدار شدم، باهوش اومدم، آواز اومده گوشم پامگیتی. من سر کردم پامگیتی داد زدن. هیچ کی یاردم نکرد. بعد من فهمیدم که زورم نمیرسد. یک مرد بود، میگه زن بود. رفته گفت خاله جان یاردم کنید دوگانم زده است. بعد انا گفت ای بخیتونه براتون راست رفتن گیرین هیچ تو نمیگن این بچه‌ها. بعد میگم اول که دیدم که دوگانم اول که شیشتگی بهوش دیده رفته است. بعد رفتم خود بالوش پرت افتم که وزبین شوم دیگه دستش برداشته پاش برداشته نتوند و نزند دیگه. که بعد در همین میان آدما اول که دیگه میبینن که اول که وقوق بلند و در همین میان یک دخترک در فیسبوک نوشت که یا ویدیو من دیدم دخترها خودشون دادوای میکردن، خودشون با بچه‌ها حمله میکردن. این همین لحظه بود است وقتی من برای نشان دادم با ممتاز با مفتش. من با مفتش گفتم این دخترها چقدر میخواهید بازپرسی کنید که نسبت بچه‌ها هم ناحقی نشود. شاید اینها از ترس یگان چیز آمیخته کردن گفتن. ما خودمون شاهد فیروز جان با دعوت کردیم که چیزی هست گوید که اگر دخترها هم گناه دارد جزا تیه دخترها را خودشون. برای که من نمیخوام به گناه یک نفر دیگر هم با کنج زندان پرتاییم. هرچی هست از ساعت 8 صبح تا 2 شب بازپرسی کردن دخترها را. هم با واسطه پسیخولوگ ها هم چند نمودی مفتش و نوروز جان بهتر شد دونن. خلاصه ما را از 8 تا 2 شب شد 10 ساعت دخترها را بازپرسی کردن. و 3 نفر بودن، یکی از اونها فرار کرده از جای حادثه. و یکم خرخشه که الان که لفظی سر میشد همونجا چی میگن دونوگی میکند میگریزد جون خلاص میکند. اون اینجا هیچ دخل نداشت، اون اینجا هیچ گناهی نداشت چون او از اول گرفت رفت، اون نبود در این حادثه. و ببینید 3 رفیق وقتی که حمله کردند به 2 دختر، یکی از اونها فرار کرد و گریخت ولی دخترها از هم دیگر فرار نکردند. یعنی یکی دیگرش رو پرتافته گریخته نرفت. احسن بر اونها. بله تا آخر دخترها برای که مفتش پرسید گفت وقتی تو را زد چرا نگریختی؟ برای که اون بچه دیگری هم گریخت از در این میان، همون 2 نفری که بودن. 2 نفر گریخت است، 1 نفر تنها مونده. نه از همون 2 نفر که باز باقی مونده است همون یتش هم گریخته است. بعد گفت که چی گریختی؟ گفت آخی من را صورت گرفت، ما ترسیدیم که در کامera میغلطم با در بالا میمونم. اما گفت تو چرا نگریختی؟ تو غلطیدی، تو فهمیدی که زورت نمیرسه. گفت نه من چه دو گناه میپرتم میرم آخی. و من همینجا از دخترم افتخار کردم که حتی در همین لحظه ناگوار هم دوستش رو نپرتافت و برای حمایت هم حقوق خودش هم جان دوستش تا آخر ایستادند و مبارزه بردند و حتی با کمکم خواهش کردند. آنها هیچ کس برای آنها کمک نکرد. در میان اینقدر جامعه، در میان همین قدر مثلا لحت و کوب 2 نفر به تنهایی مبارزه بردند. فیروز نام جوان مرد دستی کمکش رو به دختران درست کرد. فیروز رو ما امروز به استودیو دعوت کرده ایم. فیروز مرحمت بگویید که دختران در کدام حالت بودند وقتی که شما آنها رو دریافتید؟ Я стал свидетелем, когда вот вы сказали, что крики начались. Я был через дорогу от парка около Славянского. Да, вот в каком состоянии вы обнаружили девушек? Я когда услышал крики, я подбежал, смотрю на девушек, они в шоке, то есть они не знают, что делать. 2 девочки там были, и они хотели это как-то запечатлеть, как вы уже сказали, на телефон. И я, когда подбежал уже, человек стоял рядом, то есть уже не было никаких физических воздействий, то есть он уже стоял, я подошел сразу к нему без вопросов, то есть что ты делаешь, почему все так происходит, смотрю на девушек, они в шоке, я вижу по ним уже, это девочки, несовершеннолетние, они в шоке, я спрашиваю, говорит, а кам моя гонкорнака? На девушек поворачиваюсь, они, в шоке, я понимаю, что что-то тут не так. И вы им помогли? Да, то есть я подошел, заступился за девочек, разнял их. Но я самого факта того, что насилие, я видел, как телефон хотели отобрать, то есть это тоже насилие. Чей телефон? Кто хотел отобрать? Мужчина хотел взять телефон девушки, которая хотела это запечатлеть на свой телефон. Фируз, у меня один вопрос. Просто на допросе нас отдельно допрашивали, я не успела с Фирузом поговорить. Когда вы подошли, люди были там? И когда я сам подошел, никого не было, кроме девочек и мужчин. Парень такой, я ничего не делал. Он, то есть, отрицал это, а я смотрю, тут
другое состояние девочек. То есть что-то произошло, видимо, потому что я не был свидетелем. Это все началось гораздо раньше, как вы сказали. А я смотрю, я не знаю, что именно делать, потому что эта сторона утверждает, что я ничего не сделал. Девочки в шоке, в полном. Я такой, значит, что-то произошло, тут надо быть. И я постоял тут, чтобы дальше никаких действий не было. شاهناز بگوید که شما بعداً با عریضه با مقامات مراجعت کردید. من همون شب خودش وقتی که این خبر رو شنیدم همون شب و شب همراه مادری اون دوستی دخترم رفتیم. ساعت 12 شب بود. عریضه نوشتیم. ساعت 8 بود، 7:30 8 بود، زنگ زدن که ما دستگیر کردیم، دخترتون رو گیرید و بیایید. ساعت 8 رفتیم با میلیسای شهر ناحیه شاه منصور. در آنجا مفتشان جمع آمده بودند، بازجویی کردند و در همین راستا من از مقامات میلیسای تاجیک پروکراتور از مقامات شهر دوشنبه میخوام اظهار سپاس کنم که واکنش سریع نشان دادن و آنها را در ظرف چند ساعت دستگیر کردند و در ظرف همون یک روز الکی ما توانستیم هم رفتن شاهدا اون راهرو رو یافتن. با فکرم تاکسی رانایی که در اونجا میستن تمام کامرا رو همون صبح الکی رفتن گفتن ما رو خودشون بردن سود اکسپرتیزه کردن. همه کارهای ضروری رو خودشون در ظرف یک روز انجام دادن. همین گونه یک حادثه زمان بسر افسانه اکابر شاه روزنامه‌نگاری تاجیک نیز آمده بود. افسانه حالا در برنامه ما اشتراک دارد. درود بر شما و میخواهم مفصلات همان حادثه رو یک بار دیگر به یاد بیارید. این حادثه فکر کنم 3 سال پیش بود. وقتی من از خانه به دفتر رفتم در یک در بنای کاخ وحدت کارمنداش ساختمانچیان شروع کردن، وقتی من رو دیدن شروع کردن به حرف‌های قبیح و اینا و یکیش مثلا میگفت که از زیر کرته‌اش چی باشد، یکیش میگفت که این رو مثلا پالون کنی چطور میشود. همین حرف‌ها منم میخواستم که بگذرم، نمیدونم، من گفتم که حالا میگذرم، اما وقتی دیدم که اونا باز هم به حرفای قبیح‌تر شروع کردن گفتم نه، باید وایستم و عکس بگیرم از اینها و بروم پس برگردم مقامات. بعد عکس گرفتم و 6 نفر بودن، 5 نفرشون رفتن و 1 نفرش آمد و میخواست که نشان بدهد که عکس بگیر، چیکار کرده میتوانی. و همون 1 نفر فقط در عکس بود و دیگراشون مثلا وقتی گریختن پشتشون در عکس بود. و من این حادثه رو نوشتم هنگامی که رفتم به پلیس شکایت کنم، در راه نوشتم و در یک گروه پخش کردم که همین حادثه رخ داد و من حالا میروم به پلیس شکایت میکنم. و رسانه ها این رو گرفتند، الکی رسانه‌ای کردند و تا که من رفتم و اینا با من چند کس مصاحبه کردند و این چیزا. من همونجا میخواستم که باید همینجا این کار خاتمه یابد، یعنی باید دیگر این کارها ادامه نیابند و اینها باید جزایشان را بگیرند و اگر 1 نفر شروع کند از این کارها گفتن دیگر یک درس می شود و دیگر جوانها هم مثلا دختران می توانند که چون این کارها را بکنند. مثلا یک همون موومنت میتو ما هم مثلا می توانیم که جاری کنیم در دوشنبه در تاجیکستان و پیش راه این حادثه ها گرفته شود و همین طور هم شد. پس از اون حادثه چندین دختران دیگر نوار گرفتند، عکس گرفتند. با چی انجامید قضیه شما؟ قضیه با این انجامید که اون نفرها رو 460 سامانی جریمه کردند و خلاص. اما فکر کردند که این جریمه خیلی جزای کم است برای اونها. مثلا تو 460 سامانی پرداخت میکنی و میروی 1 نفر رو حقارت میکنی و دوباره هم اگر میخوای که همین کارو کنی میگوی که خب 460 سامانی بود است. حالا من میخوام که اندیشه مردم رو نسبت این و به همین مانند حادثه ها بفهمم. چرا در ذهن جوانمردان حسی زوراوری و حسی هجوم کردن و دخترها بیدار می شود؟ این شب گذشته ما در کوچه یک سنجش اجتماعی گذراندیم. یعنی بعد همین حادثه هایی که مثلا مردم در همین خیلی چی مداخله نکردن در همین حادثه را دیدن، مثلا لطکوبی 2 دختر رو دیدن و چند خبری هم دیگر هم در سامانه ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه هم چاپ شد که مردایی را بازداشت کردن که مادراشون آزار میدادن. یا خوب حادثه های میشه که زناشون آزار میدن. ببینید همین حادثه ها یک روز سر نمیزنن. مثلا یک مرد وقتی که مادرش آزار میده معلوم است که در اون خانه این جنگ دائمی است
ولی نه کدام همسایه با مقام مراجعت میکند، نه رئیس محله این پرگیری میکند. مثلا همه گویا که هیچی نیست تا اون روزی که بعد این آدم یا مادرش هم میکشد یا پدرش هم میکشد یا نمیدونم کسی زنش هم میکشد، بعد حادثه بعد خبر پهن میشد. یعنی تا این وقت گویا که کسی چیزی را نمیبیند. ما در پای همین خبرها یک همون سنجش یک چی میگم خیلی گذراندیم اجتماعی. چگونه کردید بیاید درباره همین سنجش حرف میزنیم؟ در چیا موندیم مثلا یک نفر دو نفر اکتورها از تئاتر مایکوفسکی بودند، خوب گرفتیم. یک نفر مادرش در کوچه مثلا کشک میکنه، داد میزند، میخواد در مشروط سوارش کنه و بگه که برای نمیره که جای میبریم برای پارتوی نمیره. یعنی هنرمندان همین نقش رو بازی کردن در خیابان. بله. خوب اینجا مردم ما در یک 5 حالت شاید ثبت کردیم، 3 تاکسی و 2 مشروط بود کوچه، 6 حالت. در 6 حالت همگی یک زن وقتی که نه در مشروط ما بار کردیم، یک زن وقتی که حتی مشروط میخواست حرکت کنه دیگه 3 متر حرکت کرد، یک زن اینجا بسیار سخت واکنش کرد، بعد ایستادن، بعد مردم مثلا فر اومدن. در میگم در 6 حالت همگی یک زن در همین خاله یک نفر واکنش شد. وقتی که مردم ما میپرسیم که مثلا برای چی در حالت دیدن چنین خوب این بسیار حالت سخت است، مثلا یک مادرش دشنام دوزی و کشک داره، این مردم ما میگه که پرابلم میشه. یعنی اینو نمیخوان که وقتی مقامو دعوت میشوند کش و کش میشوند مو پرابلم میشه. ولی ما باید در هیچ حالت مثلا اون جوان مردیمون خودمون دعوای مسلمانیمون و انسانیمون در پیش یک پرابلمی که قطعی مقام گیو اگر مداخله کنی پرابلم میشه. نمی اول باید آدم انسان باشد. در کی مثلا همه ما مادر داره، مادرمون دوست می‌داریم. نمیدونم حاجی از دیروز مثلا وقتی که ما این پست همین ویدیو را موندیم خیلی ما مثلا دشنام دادن که این چیکار کردی تو مردم تلخ کف کردنی که چیکار کردنی، ما میشیدیم خیمه کردیم این یک واهمه های یک کنوپچ نگرایی که پشت رایانه. من باور دارم که همینایی که مثلا از دیروز ما را چند کامنتر سخت نوشتن در همین کوچه هم خیلی حالات ببینن خودشون با کوری میدوزن. این بسیار باعث نگرانی باعث تاسف است که ما با بهانه‌ای که نمیخوایم خطی مقامات مثلا مشکلی شود هر روز شاید اگر شما شاهد میگذارید مقامات چند روز دیگر شما رو دعوت میکنن. این خوب این تفتیشات است ولی انسانی باید در جای اول باشد. این شهر همه هست. ببینید باید ما از مقامات قدرتی ببینیم هرچند که ملیسه شهر دوشنبه این کارش هست ولی خیلی مثلا زود ما هم جامعه هم باید مثل همین ملیسه شهر دوشنبه فعال باشیم. میخواستم از شاهناز کامیزاده پرسیده باشم که دختر شما و دوگانه‌اش آن روز در بر چی لباس داشتن و چی گونه موهای خود رو آرام تارو داده بودن؟ شاید سبب از دخترهای شما بود، مثلا دختر شما و دوگانه. ببینید دختری من همین 1 سال اخیر یک بار کلون شد یا چی شد با گفتی ذوقی بگو یک بار دخترم کلون شد و خیلی زیاد همین موردی گپارتوی قرار گرفته است. حتی زمستون باور تابستون 32 درجه گرم بود دختر من فوتبالکا و سین دراز میپوشید شیمای نمیخه کلون لباسای ما را میپوشد دخترم و از بس که هم از زیاد میگفتن اوه چشمات بخرم چشمات خوشرو چشمای کلون داره باور میکنیم موش این خیلی میکنه. شهناز یک سوال، آن روز آنها از مکتب بر اومدن؟ نه روز یک شنبه بود همراهی من اومده بود بیرون باید یک دو کتابی دوستش رو میداد. با سوالی اینستروکشن باید جواب بگردونی چگونه لباس داشتند؟ شیمی سیای کشودی نمیخه یک вандамка кушоди нуха калон аз болош як курткаи дига бо. لباس نیز در این حادثه نقش دارد؟ نقش داشته میتواند. چرا؟ با اون خاطر که گفتیم جامعه ما سنتی است و مردم ما متاسفانه است. اما در کنستیتوسیا یگان مدعی نیست یا اینکه در عموما قانون جنایی جمهوری تاجیکستان راجع به سنتی بودن جامعه چیزی نیست. حالا یک چیز دیگه درست است. ببینید همون روز با همون لباسش ما عکسش یک نفر نویس بخشش در فیسبوکی چی لباس داشت همین سوال شما را داد من همون عکسی که همون لباسش خاطی ماندم باید دیگه شی نمیسته این رنگی بچه کل لباسای بچگی پوشیده. جامعه ما هنوز آماده نیست. ما این چیزا باید اعتراف کنیم. بیشتر مردم ما از منطقه ها به شهر کوچ بستن هنوز مدنیت شهروندی را نمیدونن، مسئولیت شهروندی چیز نمیدونن، حریم شخصی نمیدونن، متاسفانه بلد نیستن و اینه که مثلا ما میگیم که اونا دست درازی میکنن یا چیزی دیگه. به هر حال میدونید به هر حال دختر وقتی که به تحصیل میرود دختر انتظار نمیشود که کی این جامعه آماده میشود. شاید این جامعه بعد 10 سال آماده شود. دختر باید 10 سال از خانه نبراید. من میخوام جامعه در روند چی آماده میشود؟ در روند اونه که اینستیتوت درست کار کنه. اینستیتوت ما متاسفانه درست کار نمیکنن. من حقوقشناس هستم.
таҷрибаи кори зиёд дорам ва шумо дуруст қайд кардед ки ҳама кор аз ду тараф мешавад ба ғайр аз ҳамин кор. ман медонам бисёр дар ин бора ман таҷрибаам дорам, чунки аввалин шахсе ки ба ҷавобгарӣ кашида буданд бо ҳамин моддаи майдавбошӣ, ин як таксист буд, корманди таксист ки онро аз даруни салони худаш ба навор ғалтид. ӯ ҳамихе як духтаре ки рӯймол дошт, куртаи тоҷикӣ дошт, ба раҳгузар буд, ҳамихе гузашта истода буд. ӯ мошини худро манъ кард ва гуфт: духтар, биё шин дар мошини ман, биё шин. ӯ ба он ягон нигоҳ накард, ҳарфе назад. лекин ин ба дар фалон ҷоя фалон кор кунам гуфту газ дода рафт ва ӯро оварда ба ҷавобгарӣ кашиданд. ва духтарони зиёде гуфтанд ки дар ҳолате ки ман куртаи тоҷикӣ мепӯшам, нисбати ман дағалрафторӣ бисёр мешавад. барое ки вақте ки мебинанд духтаре ки як чизи современный, як чизи замонавӣ пӯшидааст, нисбати ӯ камтар мешавад, барое ки ва ё метарсанд ки ин ба ҳуқуқи худашро метавонад ҳифз намояд. чанд рӯзи ахир чанд расонае ки ман бисёр эҳтиромаш дорам, яке аз онҳо Азия Плюс аст, ҳамин мақоларо пайгирӣ кард, ҳамин мавзӯи духтари апаи Шаҳнозро пайгирӣ кард ва бисёр як мақолаи ба назари ман безеб навишт. намедонам мақоларо ки навишт. хуб он мақола дар онҷа исламизатсия, фундаментализм, яъне боз ҳамин ҳодисаро овардан ба сари ислом часпонидан. бе ин ҳам масалан бо мегӯм ки расонаҳо доим як ҷодугарро боздошт мекунанд, меган ислом, як намедонам ҳамин ҳодиса ҳам хостанд ба ислом часпонанд. ҳам хе бародар мега суннатӣ, яъне бибинед суннатӣ аз хонаводатон сар кунед, биёед суннатӣ аз хонаводамон сар кунем. ӯ бача агар ӯ қадар мусалмон аст, он қадар дигар дар кӯча бояд мардума ба дин даъват кунад, хонаводаша даъват кунад, хоҳарша ҳиҷоб пӯш кунад, хоҳарша бигзор бимонад ки масалан либоси чӣ кор дорад ба либоси масалан қади кӯча, ба либоси як одами бегонаи дигар чӣ кор дорад. вале аз ду авбош сохтани ин ки ин дар мақолаи Азия Плюс аст. исламизатсия дар оҷа ман хондум, чанд калима фундаментализм. ин фундаментализм калимае аст ки ин акай орзу шумо хубтар медонед, масалан дар соли 92 оғози ҷангҳо ин калима бисёр истифода мешуд ва ҳамин яке аз ҷонибҳои масалан ҷанга ба ҳамин фундаментализм гунаҳгор мекардан. ин ҷониб яъне ба ҳамин баҳона ин калима худаш сахт аст, яъне дар ҳамин ҷамъ овардан гӯё инора исломӣ нишон додан ҳеҷ ба манфиати намедонам ба манфиати ҳеҷ кан нест. ино ман бовар дорам агар инора исламизатсия мегем, агар бовар дорам ҳозир инора мепурсидан дар ҳамон тафтишот ки ино намозам шояд намехонанд. Суннат ба маънои ислом нест. Суннат ба маънои ислом нест. Суннат мо ҷомеаи суннатӣ нестем. мо ҷомеа конститутсияи мо мега ки Тоҷикистон давлати ҳуқуқ бунёд ва дунявӣ аст. Дунявӣ. Суннат ин расму анъана. аммо ба қонунгузорӣ рабт надорад. вале шумо дар ҷомеаи демократӣ, шумо дар ҷомеаи демократӣ зиндагӣ доред. кишвармо демократия вале як ҷомеаи шумо ҷомеа қонун ту демократия аст. солар нест. чӣ кор бояд кунед? бояд ба қади кӯча ҳар либоса эътироф. бибинед акай зав кунед, ин факт аст, ин далел аст, ин ҳарфи ману шумо нест. ин ҳарфе аст ки муҳаққиқон ина тасдиқ мекунанд, равоншиносо ба ин чиз, ҷомеашиносо ба ин чиз таъкид меварзанд. вале ине ки мегӯем ки мо ҷомеаи демократиям, ки демократӣ шудааст? ҷомеаи суннатӣ маъне надорад ту даст ба ҷиноят бизанӣ. кори ту ҷиноят аст. бачаҳо даст дарозӣ кардан ҷиноят аст. давлати мо расман ҳамчун давлати демократӣ шинохта шудааст. вале ҷомеа демократӣ нашудааст. дар қонунҳои демократии кишвари мо ягон қонуне ё ягон банди қонун роҷеъ ба қоидаҳои суннатии он ки масалан мо аз рӯи суннатҳо бояд либос бипӯшем, аз рӯи суннатҳо бояд рафтор бикунем нест. яъне дар қонунгузории мо банд ба банд ҳуқуқҳои шаҳрвандон омадааст ва дар он ҷо чизе дар бораи масалан суннатишавиву ба таври суннатӣ зиндагӣ кардан ин назария ва амалия аст. воқеият ба назария, оне ки масалан қонунҳоро мегӯяд он назария аст ва ине ки мо мебинем он воқеият аст. воқеияте ки шуморо ба ҷиноят мебарад бачаҳат, воқеияти суннатии шуморо ба ҷиноят мебарад. бубин ман ҳам шояд маъқул набошам, масалан манам шояд маъқул набошад ки мардум мини юбка пӯшанд. шояд ман мегӯм ки мада маъқула не, мада маъқул нест. ина ман ҳамчун як мусалмон ҳамин қади кӯча бурам ки ҳама мини юбка дошта, шояд мада маъқул нест. вале ман наметавонам ҳама майра бигӯям чӣ юбка пӯшидӣ. вай додар дора, ака дора, падар дора, метавона хонаводаш, ҷомеаш агар воқеан суннатӣ аст, хонаводаш. мо аз пишти ҷомеаи суннатӣ гуфтан бояд кордор нашем, ба худмон проблема накунем. ҳозир як гап гуфиҷа ки афсона як гап ҳозир гуфт ки ман масалан муроҷиат кардам, ҳамагӣ бурдан 460 сомон ҷаримаш кардан сарашон. шумо бинед, шумо бояд фикри ӯ тарафам бикунед. хуб дар ин ҳолат
شما جانب داره که همه آدم برای پشت پنجره بشینه، شما باور داره که فرد و دخترها از همین قانون سوء استفاده میکنن. حالا اردشیر گفتن که جامعه ما سنتی است و به این چیزها آماده نیستند. ما در یک کشور دنیوی قرار داریم، در اینجا زندگی میکنیم و سرکار ما حقوقها داده است. من آزادی انتخاب دارم، آزادی اعتقاد دارم که من هر دین و هر مثلا اعتقادی که میخواهم خودم انتخاب کنم و منی که مثلا میخواهم که آزاد باشم، آزاد لباس پوشم، باید قربانی یک جامعه سنتی شوم؟ یعنی آزادی های ما رو محدود میکنند برای که جامعه ما سنتی است. پس بیاید دولت خودمون اسلامی کنیم. من هم طرفدار اردشیر هستم هم زوخ بیگ. مثلا اردشیر سببش رو گفت که این سببش است، سبب یکی هست که مثلا اونا نمیخوان همین چیزا رو و گفتی زوخ بیگ با اون خاطر روزی هستم که واقعا اونه که اسلام رو خوب میفهمد هیچ وقت به یک نفری که به لباس نمیدونم کوتاه میپوشد که چی نموریان است کاردار نمیشود. نه ما هم آزاد نیستیم. مثلا یعنی افسانه آزاد نیستیم. بله درست است. مثلا ما با مقام ما با جایهای دولتی با این رمال در اومدن نمیتونه. وقتی داخل یگان بینای دولتی میشویم میگن که خیر رمال تا دیگر خیل بند تاجیکی بند اکنون نمیدونم تاجیکیش چی خیلیه خیر میگن تو. یعنی این مشکلی ها هم هست. این مشکلات هست و منی که مثلا آزاد میپوشم، من همیشه گزارش میکردم در مورد اینه که در جامعه ما دخترانی که با سطر میگردن مثلا با مشکلات روبرو میشوند و من از اینها دفاع کردم. چرا باید مثلا یک نفری که سنتی است از من دفاع نکند؟ چرا ما با آزادی یکدیگر احترام نمیگذاریم؟ اونا باز میگم اونا همون چهار بسواد هستن که اصلا هیچ نمیدونن. اونها چهار نیستن، اونها بیشتر جامعه ما هستن. یه دقیقه گپ سر اسلام نمیرود. سنتی که ما میگیم اون انانه است، رسم است. اسلام اینجا دخل نمیکند. وقتی که در اویلا مثلا پدرسالاری است، جمعه سنتی است دیگر همین پدرسالاری است. وقتی که در مکتب میبینی که مثلا بی‌طرفی است، ساعت‌های تربیتی گفتیم اینا قالبی است، این درست کار نمیکنه. وقتی که یک جوان از منطقه کوچ میبندد به دوشنبه به همون جهان بینی، به همون مفکوره، به همون قاعده های کوهستان مثلا میآید در شهر ساکن میشود، او از این قاعده ها بلد نیست. مثلا حریم شخصی هم نمیدونه چی است. ولی ما نمیتوانیم اینجا گناهکار کنیم جوانهای روستایی رو، زیرا جوانهایی که حمله کردند به دختر شهناز و دوگانه او بچه‌های شهر بودند. بچه‌های شهر بودند ولی با مفکوره و تفکری چی؟ من فکر میکنم که باید روستایی و شهری نگوییم. اگر تعلیم و تدریس در همه جا یک خیل برا مونده شود، مثلا گپ سر روستایی نمیرود، گپ در سر مفکوره جهان بینی که نمیرود، یعنی اناگرایی سنتگرایی میرود. گپ سر این است. روستایی بودن ما جانو میدونم که از روستا اومدن ولی مدنیتشون از نفرایی که در شهر استفاده از اون بالاتر است. اردشیر گفتن که اینستیتوت ها کار نمیکنن. من با این گپشان راضی هستم، چون من ماه نوامبر بود جای کارم اومد که من باید با صحیفه کمیته زنان و کار با اویلا میدر اومدم در فیسبوک و من دیدم که صحیفهشان 2000 پیگیر دارد. یعنی اینقدر کمیته کار میکند و صحیفه فیسبوکیشان 2000 پیگیر دارد و آخران چیزی که اونها ماند 2 ماه قبل بود. اینها چی کار میکنند؟ نه دیگر کارها میکنند. در کجا دیگر کارها میکنند؟ اونها باید شبکه اجتماعی باشد، شبکه اجتماعیشان باید فعال باشد و اونجا باید یک نفر بشیند حقوق های زنها را اونجا بنویسد، حقوق های انسان ها را بنویسد و در هر گروهی که است باید بازنشر کنند، باید مردم بینند که کمیته کار میکند. کمیته نمیشود که من میبینم زنهایی که میبیاین مثلا برای کارشان میگن که درباره ما گزارش کن. من میگم شما به کمیته مراجعت کردید؟ مثلا زن را شوهرش لطوکوب میکند و 8 سال دوامدار لطوکوب میکند. میرود کمیته زنان چی میگوید؟ میگوید شما طاقت کنید، شما فرزند دارید، شما باید عائلتون را حفظ کنید. یعنی چی؟ من فرزندام دارن دیوانه میشوند از اینکه مرا هر روز لطوکوب میکنند و اون حفظ فرزندان است. یعنی اون فرزندان باید در این محیط به وایه رسند و فردا پسران من زنانشان را همین گونه لطوکوب کنند که پدر اونها کرد و کار نکنند. باید بفهمونند، باید در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال باشند. به نظر من اگر ارزش‌های زن زیر پا می شود، انسانیتی و قدری او زیر پا می شود، باوری او می شکند، یگان بهانه دیگر برای طاقت کردن اینجا باقی نمیماند. انا می حادثه که از افسانه گفت
ва ҳамин ҳодисае ки чанд сол пеш як духтарро шавҳараш 12 то корт зад, хоҳараш гуфт ки хоҳари ман 12 бор дар давоми 2 сол 12 бор ба кумитаи занон рафтааст ва кумитаи занон ҳамвора мегӯяд ки не ту зан ҳастӣ, ту бояд оилатро ҳифз кунӣ ва оқибат чӣ шуд? ва як Занро чизи дигар, куштанд. афсона, ман умуман вокуниши кумитаи кор бо занонро дар робита ба ҳодисае ки ба сари фарзанди Бале. Шаҳноз омад надидам ва вокуниши кумитаи кор бо занонро нисбати ҳамин монанд ҳодисаҳо ҳеҷ вақт надидам ва омор низ дастрас нест. Омори масалан ин ҳаводисе ки ба сари духтарону занон меояд дар сомонаи ин кумита дастрас нест. тамоми созмонҳои ғайридавлатӣ бо ман дар тамос шуданд, психолог ба ман ройгон доданд, пешниҳоди адвокат доданд, чанд намуди кӯмакҳоро пешниҳод карданд, аммо ягон сохтори давлатӣ як бор суроғ накард ки ба ғайр аз хуб мактаб. Бале, мо дар бораи институтҳои ту дар чӣ ҳол ҳастӣ? Шаҳноз, мо дар бораи институтҳои иҷтимоиву институтҳои гендерӣ ҳарф мезанем. Ҳамин кумитаи кор бо занон ҳам як институти Бале. иҷтимоиву гендерӣ аст. асоситарин институт аст. Баъд ҳамин дар афсона мо мегӯянд ки занҳо ҳуқуқҳои худашонро намедонанд. Бигзор кумитаи занон ҳар рӯз ё ҳар ҳафта як қатор қонунҳои як қатор ҳуқуқҳои занҳоро бигӯяд ки дар кадом ҳолат бояд зан чӣ кор кунад, дар ин ҳолат кадом ҳуқуқҳо дорад, дар ин ҳолат кадом дорад. Бигзор онҳо бохабар шаванд. Яъне як кумита 2000 пайгир дорад, ин чӣ гап аст? вақте як блогер 100,000 пайгир дорад ва як кумитаи бузург 2000 пайгир дорад дар шабакаи иҷтимоӣ. ман бовар дорам ки акайнан юрист ҳамҷа аст апай зулфия ном дорем шумо апай зулфия, ман бовар дорам ҳамин ҷавоное ки даст ба ҳамин ҳодисаҳо мезананд фарзанди анамин одамоне ҳастанд ки шумо гуфте ки 8 сол масалан падараш модарашона дар пеши чашмаш латкуб кардааст. бовар кунед вақте шумо мебинед ки падари шумо модари шуморо эҳтиром мекунад, шумо ҳеҷ вақт нисбати як зани дигар беэҳтиромӣ намекунед. ин дин аст. дини мо, худои мо мега ки ҳар кас ки бар ҳамсараш меҳрубон нест, бар фарзандаш меҳрубон нест, моро бисёр насиҳат сахт накӯиш мекунад. ин гапи худо аст ва пайғамбари мо мега аз мо нест касе ки бо фарзанди ҳамсараш бераҳмӣ мекунад. яъне ҳамин фарзандои ма бовар дорам ки иное ки даст ба ҳаме хеле кор мезананд, масалан дар кӯча дашном медиҳанд ё касе, ино ҳатман аз оилаи носолим ҳастанд. чун як нафаре ки мебинад ки падараш модараша эҳтиром мекунад, аввал мо дарса аз хонамон меомӯзем ва бояд нест ки аз мардсолориам натарсем. масалан дар оилае ки мардсолор аст вале модари он хонаводаро бисёр эҳтиром мекунад, бояд аз ҳамин хели яъне зиндагии мо аз онҷо оғоз мешавад. зиндагии ки мо чӣ гуна масалан як зана як хоҳара эҳтиром кунем. завқибек оилаи носолим гуфта, албатта оилаҳоро дар назар надорад ки аз лиҳози масалан иҷтимо камбизоатанд ва рӯ ба фақр оварданд. оилаи носолим метавонад ин оила як олигарх як сармоядоре бошад ки ягон камбудии иқтисодӣ надорад, ҳама чиз 100% мерасад, фақат онҷо масалан тарбият намерасад. яке аз омилҳояш инчунин он аст ки бисёри шаҳрвандони мо ба хориҷа мераванд, падарон махсусан, ва ин ба фарзандон намерасад ҳамон тарбияи падарона ки ба зан эҳтиром бояд кард. лекин ман ба Ардашер савол бехостам диҳам, чунки дар оянда ҳозир вақте ки ҳамин нашр шавад ҳамин мавод 70-80% комментариҳое ки бо забони тоҷикӣ нависта мешаванд оиди либос сухан меравад. барое ки ман бисёр пайгирӣ карда будам, тамоми ҳамон наворҳое ки мемондан ҳамин гап буд. вақте ки мебинед ки дастдарозӣ шуд нисбати ягон кас ва мегӯед ин аз рӯи ҳамон либоси духтар шуд, шумо чӣ хоҳиш доред? ин ҳарфа нагуфтам, тума назанед. як ҷӯмашин ки шумо гуфтед ки сабабаш либос мебошад. мо инҷо ҷамъ омадем ба хотири роҳҳал пайдо кардани роҳҳали мушкил, не ин ки масалан маҳкум кунем. мо ҳақ надорем ки ин нафарро масалан ҳимоят кунем ё он нафарро ҳимоят кунем. инҷа бояд баҳс ба он хотир бошад ки роҳҳал пайдо шавад. бале, дуруст. роҳи ҳал шумо вақте ки гуфтед ки ба ҳамин духтаро дастдарозӣ шуд, шумо гуфтед ки либоси ҳамонҳо чӣ буд? бигзор либоси онҳо як либоси кӯтоҳ буд. шумо тарафдори он ҳастед ки ҳамон ҷавонҳоро ба ҷавобгарӣ кашида шаванд ё не? ё ки азбас ки инҳо либоси кӯтоҳ пӯшиданд, онҳоро бояд аз ҷавобгарӣ ҷавоб диҳанд? гап сари ин намеравад, гап дар сари он. ман ба шумо савол додам, ҳа ё не? онҳо ба ҷавобгарӣ кашида шаванд ё бояд нашаванд? кашида шаванд. дуруст. вале шумо бибинед, шумо аз бофтор аз он контекст як ҳарфа мегиред. ман чанд сабабҳоро гуфтам, чаро аз ин як ҳарфа мегиред бо ман? не, вақте ман ҳамчун ҳуқуқшинос вақте ки ман мехоҳам ягон касро ҳифз намоям, мисол орзу як ҷиноят кард, ман мехоҳам орзуро ҳифз намоям ва ман ба шумо мепурсам ки
шумо либоси дигар пӯшида будед аз ҳамин сабаб орзу ба шумо ҳамин корро кард. Барои чӣ ман ин корро мекунам? Чунки мехоҳам гуноҳи орзуро сабук намоям. Оё пӯшидани либосе ки ба шумо маъқул нест, ба ман мисол маъқул нест свитери шумо, ман метавонам шуморо якта занам ҳозир. наметавонед, барои чӣ? чунки ҳарими шахсии худамро ман медонам ки чи аст. Ман дуруст гап задед. Барои ҳамин намегзорам. Ман хабарнигор ҳастам ва ине ки масалан ман ин ҳарф ин саволро додам ба он хотир буд ки ин баҳс гарм шавад. Дар ҷомеаҳои суннатӣ ороиш, либос, тарзи рафтор, бархурд, ҳама ино нақш мегузорад. ман тарзи рафторам ман доштам, ба роҳи худам мерафтам. Ман рақс накарда нарафтам, ман суруд нахонда нарафтам. рақс карда ман масалан рост мустақим ба роҳи худам рафтам ва оно маро дидан шурӯъ карданд. Яъне тарзи рафтори ман чӣ буд? ё ки фарқи шумо аз либосат- медонед дар чӣ буд? Дар он буд ки буд. мафкураи онҳо ананагаро суннатгаро буд, тафаккури шумо дунявӣ. ҳоло як чиз дигар, шумо ба Наврӯз гуфтед ки не, шумо маро зада наметавонед, чун ман аз ҳарими шахсии худ ҳимоят мекунам. Яъне шумо ҳақ додед ба онҳое ки наметавонанд аз ҳарими шахсии худ ҳимоят кунанд, яъне онҳоро Як иҷозат аст ки надодам, як таҳқир бикунанд. ман дар бораи сабабҳо гуфтам, омилҳо шумо гуфтам. гуфтед, шумо ҳозир бар зидди гапҳои худатон гап задастед. Шумо ҳол гуфтед ки либос аст, пас гапатонро баргаштед, гапам не, ман либос нест. не, ва инҷо пас дар гуфтанд бораи ки ба ҳарими ман- шахсӣ шумо пас гуфтед ки гуфтанд ки ба ман ҳарими либоси шумо- шахсиятонро метавонед ҳимоят бикунед, Бале, вале ва он нафаре ки масалан духтарҳо аз наметавонанд. лиҳози физиологӣ ва аз лиҳози нерӯ наметавонанд ҳарими шахсии худро ҳимоят бикунанд. яъне як мушт ба бинии он ҳуҷумгар бизананд. ардашер аз аввали суҳбатш гуфт ки ин ҳамин мардум, ҳамин ҷавонҳо аз кӯҳистонҳо меяна, ақл шояд фаҳмиши ҳамин шаҳрнишинӣ надорад. бардошти шумост. Ин қазоати шумост. ҳамин гапа ту гуфтӣ, не? ба он маъно ҳамин аст, қафоро тарзи бугардонем. тафаккурашон динӣ аст, тарзи дунявӣ тафаккураш гуфти динӣ аст, Нест, ҳама ба дина ардашер гунаҳгор кардӣ, ахир гуфти дин ҳамла гунаҳ надора. накунӣ. хаб коз бест. гуноҳ ҳамин надора. гапа ту гуфти ёх бес охма гудак нестам, оз забтша мерам, ту гуфти ки яъне ино бештар мактаб мехонанд 18 сола меян ё россия мераванд, ба ҳамун тафаккури суннатишон гуфти гунаҳгоршон кардӣ. вале ҳамин ду нафаре ки ҳамин ҳодисаро карданд, якумш ки инятш кличка дора, кличкара бандӣ дора. вақте оно ки чанд бор ҷиноят мекуна, ҳар кас кличка надора. дуюмш, вақте ки ҳамин кора карданд, то вақте ки телефона надидан, ҳеҷ вокуниши ҷиддӣ накарданд. яхе вақте телефон надидан, пас маълум ки ино медонистанд ҳамин кора. ино медонистанд ки дар шаҳр ҳамин хеле қонун аст ки одам аз сурат бигиранд ба ҷавобгарӣ кашанд. ино беақл набуданд. Фирӯз, ино баромад медонистанд шумо. ки ин Вале кор хостанд ки мешаванд. пешгирӣ кунанд ҳамиден, шояд. аз чӣ пешгирӣ кунанд? аз ҷинояти кардагии худшон. ҷинояти онҳо ошкор Яъне- нашавад ва онҳо яъне пайдо ақл дошта будастанд ку, фаҳмиш дошта будастанд ку ки ҳамин кор ҷиноят аст. Мы обсуждаем то, что мы должны жить по понятиям. Такого не должно быть. Есть закон, который регулирует все. То есть понятия, они должны быть отстранены от этого. То есть я, например, хочу, чтобы всегда зеленый светофор был. Это же мои желания. Есть правила дорожного движения, которые не дают мне права езжать. Есть красный свет на это. Поэтому, то есть, девушка не должна быть виноватой только потому, что она девушка. То есть такого не должно быть, такого понятия в принципе не существует. Есть закон, например, я был свидетелем, как людей допрашивали. То есть это было в один день, все это урегулировали, то есть есть закон на это. Я помню в 2018 году, когда, может быть, его только приняли, или он был, о нем начали говорить, то, что когда ты домогаешься до девушки на улице, это карается законом. После этого стало меньше, потому что люди, которые, например, меня окружали или в городе были, они понимали, что если я что-то девушке скажу, это карается законом. Есть закон, нет понятий, нет каких-то принципов, есть закон на это все. И закон действует не только в Душанбе, но и на всей территории Таджикистана. Те, кто должны приезжать с других районов Душанбе, они должны знать, что есть закон, который действует по Таджикистану, не только по Душанбе. дар студияи мо духтарҳое ҳастанд ки рӯймол доранд, чодар доранд дар сар. биёед аз духтарҳои чодарбасар мепурсем ки вазъ чӣ гуна аст. марҳамат, шумо. дуруст аст ки ҳаст ҳолатҳое ки барои либосам масалан ба ман чизеам мегӯянд. дуруст аст ин чизо ҳаст дар кӯчаҳо, вале чӣ мекунем? масалан чӣ гуна метавонӣ ақидаи ҳамаро, фикри ҳамаро тағйир дод? барои чӣ мардум масалан дахолат намекунанд? ба он хотир ки мардум бештар ба мақомот боварӣ надоранд. вале вақтҳои охир мо мебинем ки чӣ қадар масалан корҳои хуб кардаистон раёсатҳо, масалан вазорати бале, кори курбонони милитсия. вале ин фикр мекунам ба мардум як умед мебахшад. мин баъд ки тавонанд ки
یعنی همکاری کنن. اینجا دختری روی ملبسر داریم. شما اندیشه خود را بگویید در رابطه با گفته های اردشیر. کورس دوم وقتی که میخواندم حاضر کورس 4 همین خوابگاه دخترانه دانشگاه ملی در منطقه گیپرازم است. خوابگاه رقم 7 در منطقه گیپرازم است. اکثرا مردم همین شهر میدونن که منطقه گیپرازم یکی از منطقه‌ای که همین خوفناک است بگم و آسیب پذیر است. ساعت‌های 6 7 وقتی که از دانشگاه میبرمادیم الکی تاریک میشود. برادر من اونجا زندگی میکرد، همون تا استانوفکای حلاوت هست که همونجا اومده ایستگاه اومده ما رو میبرد. روزی که طاقه میرفتیم یگان سونکتا میکشید یگان چی یک خیلی موقع گفتم میتونم که جوزدان رو میکشیدن. جوزدان یگان گپ میزنند که وقتی اپرشن میبره یک طرف میری خیلی نشونده میگه که من حالت من خیلی بود که خیلی من انگارم که وقتی این طرف میگرد که گشت اپرش دست میکشه دست میگیره سونکتا میکشه این خیلی حالتا بود. شما رومال داره خیلی مقصد این رومال داشتن یگان چیز و مثلا حالتی وارو فهمیدن نرکوی و یا در حالتی مخرری نیست. ولی این حرف ها رو دختره میزند که در سرش روی مال دارد. انا همین قضیه هایی که طول چند روزی اخیر شبکه‌های اجتماعی را میترکنند، مخصوصا قضیه‌ای که اپای شهناز کاملزاده درج کردند، برای خاندان ما این یک واکنشی رو در بین خاندان ما یعنی به میان آورد که یک مادر قهرمانی است که وقتی از پس دختر خودش یعنی حمایت میکند، لیکن وقتی که نواری دیگر مثلا تخم را شکستن در سر دختر از جانب مادری او هیچ واکنش نشان داده نمیشود و او دست میکشد از دعواگری، این علاقه یک تربیه است در عائله. یعنی دختر خود را در همین روحیه تربیه کرده ایستاده است که وقتی به فرزند تو یک نفر دست درازی میکند، یک نفر حقوق او را پایمال میکند، تو میتوانی خاموش میمونی؟ هیچ چیز نگویی. یک چیز دیگر این است که در خانواده ها مادرها همیشه به دختران میگن که احتیاط کنید، مثلا از ساعت 6 بیرون نروید، لباس خوب بپوشید این و هیچ کس به پسرش نمیگوید که تو با یک دختر با چشم بد ننگر، یک دختر را حقارت نکن. حتی افتخار میکنن میگن پسر من 12 تا دوست دختر دارد. از این چیزا مثلا افتخار میکنن اما هیچ وقت مثلا نمیگن با پسرانشون که شما باید چی کارها بکنید، فقط دختر باید احتیاط باشد. و باز هم یک چیز دیگر مثلا هنگام انتخاب کردن همسر با پسری عیاش و عیش پرست و پسری مایزاده خود مثلا دویم کوشش میکنند که دختری خوش رفتار و دختری مثلا پاکیزه رو انتخاب. از تجربه خود در سن ویدیو سه خوندم چقایشه میگن در شهر ولایت بسیار ناحیه ناآرام بود، یعنی جای خلیگان ها بود، این رو همه میدونند. خلاص من صنف 2 یا 3 میخوندم، یک هم صنفم یک روز اومد نمیدونم برای دفتر بود چیزی که کودک بودم جنگ شدم اومد میخواست دست بردارد، من در این دستم روچکا همیخه گرفتم زدم، همیخه خون ریخته همه جای همیخه جواب خون. صنف 2 یا 3 بودم ده. خلاص دیگه اوچای مادر وای جوان بچه خونه ما اومد خد دیگه اوچا من خطر جنگ کردن که خیلی نکنه خود دختر خیلی از همون وقت گفتم که بیا اوچا من وای میکنم کاراته مشق میکنم. بعد گفت نخو دختر پوچش برداره امره نخو همه چیزا کو بودو، لیکن من حوزی چی میخوام از اون که مثلا حوزی ما بحث کردم از همه همین خلاصه برآوردم، هر کس فکر و عقیده گوناگون دارد مشق نکرد به همین خاطر نموندن مرا، ولی من به همین تن توشم میتونم که همین گپ میزدگیش خودم محافظت کنم. خلاص حوزی دختر چه بوره کسی رو کوفتید؟ های بودا زاخبک میدوند؟ کی رو کوفتید شما؟ من مثلا نه خاک در کنس خیلی همین نبیود یک مثال ویژه بیارید. یک نفره که ما در راه زیلون میرفتم اونجا بدمست بود نمیدونم چه از قفای من رفتن مثلا خیلی همونجا کوفتید تگش تاش کشیدم گفتی بعدن حضور دختر من مثلا از همین خلاصه برآوردم برای همین ما خوب میشود که مثلا با دخترکان خود همین تمرین کاراته یا که نمیمونم هر چیزی که خودم محافظت کرده میتوانن همین چیزا رو مشق کنن. تونی 24 ساعت خب مرد. Я хочу сказать вот только одно. Пока мужчины не научатся уважать женщин, пока они будут смотреть на мини-юбку, на платок, кто как одет, кто как накрашен, кто на каком языке говорит, это будет продолжаться. У нас выбор есть. Я хочу, говорю на русском, я хочу, говорю на таджикском, я хочу одену мини-юбку. Никого это не должно касаться. Пока не научимся уважать женщин, мужчины, и опять же это идет из семьи. Наши дети учатся, полностью перенимают все привычки, поступки из семьи. Значит, в его семье отношение такое к женщине. Значит, он видит, как папа обижает маму, он видит, как папа унижает маму, и они потом выходят на улицу и начинают, я не знаю, вот как-то
когда мужчина в чем-то чувствует какую-то ущербность, он начинает за счет женщин других, да, себя как бы возвышать. Поэтому сейчас нету такого, не надо спорить, кто как оделся. Вы довольно-таки привлекательная девушка. Принимайте это за комплимент. Бабушка. Вы в своей жизни Harassment, не orzu. сталкивались с подобными случаями? Я не сталкивалась с харассментом, да, не знаю почему. Может быть, мужчины тоже видят, да, на какую женщину можно напасть, да. Вот я, например, иду, на меня мало ли кто может напасть. Единственное, что они могут сказать: эй, бузбала, все. Да, ну то есть я, ну, здоровая, да, там, я не знаю, статная женщина, там, но никогда в моей жизни не было, чтобы на улице какой-то человек там напал на меня, да, или что-то, потому что мужчины тоже, они психологи, они видят, если жертва испугалась, если жертва, значит, он начинает нападать. А когда женщина там, или девушка уверенная в себе, да, там, боевая, они не будут нападать на такую, понимаете? Очень важный фактор – страх. Да, страх. И потом не надо молчать. Вот пока мы не научимся говорить об этом, кричать, вот в автобусе, например, дотронулся до тебя, не бойтесь, скажите громко, убери руку. Не надо бояться. омили асосияш хеле ки русо мегӯянд безнаказаност аст. беҷазоӣ инсонҳо, ҷамъияти инсонҳо аз ҳайвонҳо дар чӣ фарқ мекунад? мо қонуну қоида дорем. ҳар кас мехоҳад як духтари зеборо дид, мехоҳад ки аз он як даст дарозӣ кунад. агар қонун мо намедоштем, мо дар кӯча гашта наметавонистем. чунки одаме ки баъзан зуртар аст, мард зуртар аст аз зан, ҳамеша метавонад ба ӯ озор расонад. ва вақте ки 2018 сол сар шуд ин кор, омил хело кам шудааст. хело кам шудааст. аз сабаби чӣ ки ҳамун шаҳрвандон медонанд. барои чӣ ба духтари Шаҳноз дарафтоданд, вақте ки дидан ӯро расм мехост гирифт, барое ки фаҳмиданд ки пагоҳ нисбати онҳо расмашон интишор мешавад. бале. ва бори дигар аз ҳамин сабаб хоҳиш аз занҳо ҳамеша гап занӣ дар ин бора. лекин як хоҳиш дигарам дорам, чунки ҳамин майда авбошӣ ё авбошӣ аз ду тараф ҳаст дар ҳақиқат. вақте ки нисбати духтар дар ягон ҷо ягон корҳои беҷо ба ҷо меояд, духтар ҳам набояд ки дашном диҳад ё ки ба дигар корҳое ки ҷангу ҷидоли баланд бардорад. фақат метавонад худро ҳифз намояд, чӣ хеле ки тавонад ҳифз намояд, лекин ё кӯмак бипурсад, ё ки кӯмак пурсад дар ҳақиқат, ё ки расм гирад, ҷор бизанад, фарёд бикашад, кӯмак бипурсад. лекин дашном, таҳқир ва дигар корҳо накунад, чунки майда авбошӣ аз ду тараф ҳам мешавад. вақте ки шахс ҷамъиятро халалдор мекунад, тартиботи ҷамъиятиро, нисбати ӯ ҳам ҷавобгарӣ ҷо дорад. боварӣ зиёд дорам ки агар телефон ё ноутбуки ҳамун шахсоно гиранду историяе ё ки аз провайдер гиранд, онҳо ҳазорҳо чизҳои порнороликҳоро тамошо мекунанд. барое ки дар Тоҷикистон як Рустам Гулов таҳқиқи кӯтоҳе бурд, дар ҷои аввале ки аз бисёр дигар чизҳо зафрозҳои зиёд дорад, ҳамин калимаи порно, секс ва дигар аст. ҳамаи онҳо ҳамонро тамошо мекунанд. واقعا میگن که بی‌طرفی بی‌شرفی است و یکیش این که اون مردم از طرف مقامات که اونقدر هم باوری ندارن، یعنی در جاهای شنیدن که وقتی که به یک نفر که جنگ دارن مداخله میکنی تیم جوابگر میشوی و شاید که باز ضرر ببینی از اونها زیادتر و این ترس یکم است. و ترس دوم که این اپاجان هم گفتن که جامعه ما دموکراتی است، یعنی که مردم حالی همون کلمه دموکراتی هم حالی مردم خوب نفهمیده است، یعنی دموکراتی هم و باید هر کار کنم. همون جوانهایی که هم شاید اوباشی کردن نسبتی اونم زیر کلمه دموکراتی من هر کار میخوام بکنم، یعنی نمیشود گفت که از دموکراتی استفاده برد و همه نامحقلی های کرد. اگر ما بهراسیم، بترسیم که برویم دخالت بکنیم، لااقل در برابری همون دختری که با تلفنش میخواهد این لحظه رو به نوار بگیرد، یک نفر از این طرف، یک نفر از آن طرف، یک نفر از آن طرف تلفن ها رو برآورده ثبت کنند،
авбош ба назари ман ки телефонҳои ҳамаи 10 нафар 15 нафарро наметавонад аз дасташ бигирад. инҷо ҳуқуқшинос хеле хуб гуфтанд ки беҷазоӣ то ба ин дараҷа вазъиятро оварда расонидааст. агар ҷаримаҳоро боло бибаранд, масалан нишондиҳандаҳоро зиёд бикунанд, ба назари шумо ин вазъият каме тағйир меёбад ё на? не ба фикрам орзу. ин ҷаримае ки 460 сомон мисол ҳозир ин аз нишондиҳандаҳо вобаста аст, ҳар сол вай кам кам зиёд мешаваду зиёд мешавад. лекин гуфт чӣ хеле ки ман гуфтам дар он ҷо бо ҳабсҳо ҳам ҳастанд. 15 шобонарӯз аз озодӣ маҳрум мешавад. бояд институтҳои давлатӣ сари ин мавзӯъ кор кунанд ва тафаккури онҳоро мо бояд дигар кунем. шояд биёрем онҳоро дар вориди зиндагии мо бикунем ки бубинам. ман гуфтам ба фикри та ҳамин мо чӣ мега ки шумо хеле мегарден духтарои дигарро вайрон мекунед, таъсири шумо бад аст. мо чӣ вайрон мекунем? мега воира кӯчагард мешаванд, корбори хона намекунанд. гуфтам ҳамин духтари ман ба ҳамин ҳолаш тортам мепазад, самбусарам мепазад, ҳама кори хонаро мекунад, хӯрокам мепазад. киҷош вайрон шудааст? ҳамин хеле корора метонед шумо карда. яъне бибинед дар назари оно мо як фоҳишаему ҷомеаро вайрон мекунем ва намемонем зано масалан аз масъулияти асосии худшона ки доранд, масалан ба гуфти оно ҳамун хӯрокпазиву чи ҷаҳонбинӣ мо дар ҳамун хӯрокпазӣ сари дек ҷамъбаст мешавад, вайрон мекунад. яъне инҷо корҳои институтсионалӣ хеле муҳим аст. мо дар давлати демократӣ ва дунявӣ умр ба сар мебарем. фаҳмишҳои мо чӣ гунае ки набошад, консервативӣ аст, либералӣ аст, фаҳмишҳои мо суннатӣ аст. аз рӯи қонуну қавоиди суннатӣ мо зиндагӣ мекунем. бутпарастем, насронием, мусалмонем, ҳар чӣ ки ҳастем нестем, мо бояд дар чаҳорчӯбаи қонунҳои як давлати демократӣ зиндагӣ бикунем. барои ҳамин аз ҳамаи он ҷавонҳое ки дар хиёбонҳо мегӯянд ҷигарта бухӯрум, хоҳиш мекунам ки ҷигар ва дигар узвҳои духтарҳоро нахӯред. онҳоро фақат эҳтиёт кунед, эҳтиром кунед, дӯст бидоред. ин буд барномаи навбатии мо ток-шоу зери унвони рости гап аз тарафи Азия Плюс. саломат бошед.